ta, isagot mi kada ti istorya ana pauluan. Ti Pampagbaga Nicolas. Tampo kitangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortal Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Anya tinagbasulak Arsenio. Apoy ako naman na umakan kanyak. Katar-aramidak mo ti amin na pagrabang akas asawam. Pagserserbyan ka mat. Sa anak mata nagkurang. Pudno, yung nauma ko naman kitkita di tarupam. Anya? Isola ding itok nena. Agsinatan, tanakabiro ka kun itadayo ana pimpintas ngem sika. Saan? Di nakpanawan Arsenio. Ay, ayatan ka. Di nakpanawan. Lading itak, ngem nakaikadeng akon. Iso panawan kan. Ay. Sa bali manen a lugar tinaturong tapok. Ada nga tamanan mission mo ditoy. Talaga nga da, apong. Tadi to'y mati nang iturungan ka data ti alipugpog. Anyaman nga tanaya. Naduma-duma mo ti mission mo. Talaga akas ta, apong. Mission nga rod. Anusak ta iso nga rod ti pagrabangak. Ti tumulong iti agkasapulan. Un matkit di Kahit sa di naman nga rodin ti pakidagusan ta. Bayat ti kadata ditoy. At dalat ta mabirukan ta, apong. Ala, umay kayo. Mangkita tayo ti mabalinta pakidagusan. Ala, umay kayo tamangan tayo. Ano sa inyo ati sidaan tayo ta dinengdeng laeng. Ay, naimas day ta, nanaidang. Dinengdeng ko naman. May mayat kit di atinateng. Tapno saan tayo ama high blood. Ay, haha. Gusto ti kuna Nicolas. Kaka. Narigat mo kanayon a karni. Ta makapahay blood. Ay, wen, kaka. Narigat ti agsakit. Nangina ti agas. Win, gusto ka kabsat. Ala, umay kayo nga roden tamangan tayon. Takunan ikulas am abisinan. Talaga ang mabisina ko, nanaidang. Iso amangan tayon. Ne, adda ka matgayam dito'y balkon, barok. Nana, napariir ditoy. Nagpudot di taunag. Ne, addamot gayam ka rubayo abalasang, nanaidang. Ay na, saanan abalasang ni Nena? Addan asawa na. Ngem pinanawan ti asawa na. Iso akas taunay aliday na. Anya? Wen, insukat ti asawa na kin ni Belia. Taga dito'y mutlaeng jay babae. Napintas nga main. Garang ganjang mag. Amuna lang aruden nga asawa ni Nena ni Arsenio. Ngem tinutupan na pailaeng. Nagsimpo ni Nena. Nagdungo iti asawa na. Isakduan na pa'y iti pagdigos na. Ngamjak man amaw no apay nga insukat na. Ala, kaasimot nga rod ani manang Nena. Talaga akaasi, barok. Kanayon nga agsangsangit. No apay nga main nga adda dagiti kakasta lalaki. Adda lang aruden asawa da. Agbirok da pailaeng iti sa balay. Nanaidang, umalati wakman, tayo nakasarsarita ni manang Nena. Ay, barok. Ala, ingka kasarsarita. Barang mailiw-liwag na tiliday na. Kastati ko na ti asawam, manang Nena. Uwan kulas. Nauma ka nun amang kitkitay ti rupa. Gaputa sa anak ka na pintas. Napintas ka mat. Ngamin, nasingpet ka. Ti kinapintas, kat makita iti kinasaya ti ugali. Saan kat nga iti akin luar alanga. Tauray na pintas ti may sa atao. No naalas ti ugali na. Awan mo't serbina. Diyak mo no apay nga insukat na. Katar-aramidat mo ti amin. Pagserserbiak mo iti husto. Isakdok ba iti pagdigos na. No mapanagtrabaho. Nakasaganan ti bado nga usaran na. Nalabit at talaga adina ko na iayatan. Iso nga insukat na kanibelia. Ang kaputa na pintas. Kat
Siya, saan ka napintas? Di ka madanagan manang nena. Tulungan ka. Tapno agsubli ti asawam. Kasano at tulungan na? Saan mo matngamam mo ti asawak? Kan, di ako namuno sa dino a lugar tinapananda ka ni Belia. Basta, di ka madanagan. Tulungan ka. Isuasaan ka ngagsangit, wan. Sabay ko mga runtag sublipay ni Arsenio. Ay ayat at ti asawak. Katkaslan niya kabalan ti papanaw na. Aramidak ti amin, manang. Tapno matulungan ka. Ipanamnamak day ta. Oh, apay di ka matagtaga ni Arsenio. Pampananutam ka di ti asawam alaad. Saan? Apay ko mapanunutag. Katanda ka nga rodan iti danak. Panunutag pa lang day jay. Pampanunutag namin nga adayo unay dayto a lugar. Adayo ti trabaho. Anya nga tanog sapol day ti pag naedan tayo iti asidag ti pagtrab-trabakwak. Tapno sana ko na marigatan iti panagbiyahe. Namapantay ti asidag ti pagtrab-trabahwam. Amangan no matuntunan na ta ti asawam. Narigatan no agi skandalo. Di maibabain akon. Ah, Iso anasaysayatan ditoy, taadayo. Saan na ta matuntunan ditoy? sige. No day tati ko na. Dito na nga rodan. Tapno, saan na ta na matuntunan? Tadyak kahit nagsinatapay. Uray siyak Arsenio. Diyak kayat asubliam ti asawam. Anya nga ti aramidem apo. Tulungak ni manang nena apong. Kaasimat. Kanayon ngagsang sangit. Gapo iti panangisina ti asawa na kenkwana. Kasano nga'y matulungam? Kasaritak ti asawa na. Kastamot ti babayan nang isukatan na kinimanang nena. Ay, kasano ko makasaritam nga'y ida? Kat awan damot ditoy. Di biro kak ida. Pangbirbiro kam kadakwada. Kat di mo mo no sa dino asolit ti lubong tinaglemangan da. Ala ni apong. Nalipatan nyo ka din nga dapan nakabalin ko. Ay, Uray sa dino asuli ti lubong. Masarakat dagiti nagbasol. wala niya. Ay, agkabawaksan. Nalipatak nga dangag paisopan nakabalin mo. Sika talaga apong. Ala, tulongam ni Nina. Kakaasimat. Nalabit aday ti misyon mo iti kaadata ditoy. Una pong. Dayta ti misyon ko. Timang tulong kinimanang nena. Ket agunay kang roden Amangan numala daw ton ti amin. Saan apong? O sige, tamapanak di tayan ni manang nena. Tadamagak man nuan niya ti si bubukal anagan ti asawa na. Arsenio, darling. Agsweldo ka ita. Saan ka di? Wen, No kasta nga rod. Sumurotakkan kan iti trabaho. Taapa man na makasweldo ka. Ag-shopping ta. wen na darling. Taday tamot tin karikan ka. Ipay ko ti amin na kayat mo. Amin na pagragsakam. Wen mat. Isu nga roda simurotakkan ka. Taday tatiin ka rin. Ti agnam ayak iti danam. Isu akayat ko. Ag-shopping ta. Tagumatangak iti baro akawes ko. Sapatos. Ken kayat ko. Agpaparlurak tupay Tapnon, napinta sa klata. Diyak kayat ti lumaad akas kan ni Nena. Amangan no maumaan naktumat no agbalin akon alosyang. Kasano ko mga agbalin ka alosyang? Kit awan mo ti parikot mo iti danak. Taamin na kayat mo. Ipay ko mat. Rumbang laang. Iso amasapol akanayo na kamapan ijay iling agpaparlor. Tapno agtali na agti kinapintas ko. Takayat ko, kanayo na kanapintas iti imatang mo. Day tagat ti kayat ko kan ka. Amo mataripatuan ti bagim.
Saan akas ka ni Nena? Baybayan na tibagi na. Dahil talatan aglot-loto, aglablabat at aramidan na. Ngamin, pagserserbyan na ka. Ultimo pagdigos mo, sakduan na. Angam siyak, pakpakawan. Sika ti rombang amang sakdo iti digos ko. Kat kastamo tar aramidak darling. Isungurot nga, ipalpalabak pa yung dagiti kagusta. Tadyak kahit mabannog ka. Wala, narigat mat no pagbalinan nakakatulong mo. Pakpakawan. Saan to ang mapasamak na ita? Ala, ingka nga rudan agsakdo iti pagdigos ko. Taapa man na makadigos ha. Agrobwatan, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Okay. Right away, darling. Apo, umayak man. Arsenyo, adag tuk-tuk-tuk. Ada ka dinam na maam nga umay diti pagnana edanta? Awan man. Ang mga ano ka aruba da ita. At siguro ibagana. Umayak man, Apo. Disturbo iti panagrubat. Umayan! Naimbag nga oras mo, Manong Arsenyo. Ha? Sino ka? Apay nga mo na. Am-am mo ka, ngumdinak am-am mo. Sak Nicolas, may saagayam. Anya? Mabalinti sumrak, Manong. Agdardaras kami ngamin, tada trabaho. Amok, ngampastrakan na kuma. Kaya't kayo lang nga kasarita kini Manang Belya. Pati ni Belia? Am mo? Wen, am-am mo kayo. Gapot na may sak agayam. Di nakadipastrakan, Manong. Sige. Umay ka nga rod. Sumrag ka. Agyamanak, Manong Arsenyo. Kaasi ti asawam, Manong Arsenyo. Kanayon ngagsangsangit. Iso asubyamon. Anya? Ta sino ka mat amang bilin kanyak iti kasta? May sak agayam. Binirok ka tapno kasarita kayo iti nang iso katam kini Manang Nena. Nagsingpot ni Manang Nena. Naggagat. Saan mo't ang nagkurang? Ar-aramidan na mo't ipagrebangan na kas asawa. Apay ang masapol nga isukat mo pailaan. Saan mo't ang makunaan na laad ni Manang Nena ah? Napintas, gaputan na saya ati ugali na. Nadalos ti pa nagpuspuso na. Tauray na pintas ti may sa tao, no naalas mat ti ugali na. Awan mo't lat serbina. Aguray ka. Apay akas tati bagbagam. Kas lapas pasagidan na ka. Saan ka paspasagidan, Manang Belya? Ibagbagak lang ti pudno. Iso asi ka, Manang. Baybayamon ni Manong Arsenyo. Agbirok kay ti lalaki akabukbukudam. Tapno awan ti masakitan. Anya? Oy, sino ka man? Pumanaw ka na. Saan man natila ibagbagam? Panunutan man na imbag, Manong Arsenyo. Maditi naramid mo. Ti panang isukat mo iti asawam. Awan mo ti basol na kan ka. No bilang ta mabaliktad ti sitwasyon. Asika ti agsadi ti biyang ti asawam. Kat isukat na ka. Saan ka di nasakit kan ka no kasta ti mapasamak? Isungag panunot ka na imbag. Sakbay amala daw ti amin. Awan ti basol na kan ka. Anya? Uray si ka, Manang Belya. Agpanunot ka mat. Apay, pakaragsa kam launay no adda taong agsaksakit tinakam na. Kapo iti madingaramid mo. Di manghagaw iti asawa ti akin asawa. Kas iti nakunak. Agbirok ka iti kabukbukuda malalaki. Tapno naragsak ka. Apay, naragsak ka? No kastoy mo't ngaglemlemang kayo? Asaan kayo anawaya? Apay, natalinaay ka di ti panunot yo? Adula amin nga ibagbagam? Disturbo ka?
Sige, pumanaw kan. Kunamlan o asino ka ama magbaga? Wan, pumanawak. Ngam panunutan nyo anay imbagdag iti imbagak Nang runakan ka manong Arsenio. Subliam ti asawam, tapno agbiag kayo anaragsak. Anya. Sige, agpakada akon. Di ako makaturog. Pampanunutot to na ibagakanyak da jaba rito. Kasta sin magapsap iti kaunggak da kiting pagana. Pudnumot kit di. Nasinpod ta sawak. Nagagat. Pagserserbian na kiti gusto. Awan mo tinagkurangan kan nagbasulan na. No apay nagpasuliso ka kanibelya. Kat insinaklat tatasawak nga awan ang yaman na. Nagbali na kamaag. Oh, Arsenio, nakariing ka pa ilaan? Anya ti orasan? Tengan terabi Maturog kalatan. Apay, anya ti pampanunutam. Ti ka di imbagbaga jay maag abarito? Wan. Kat puno da kiting bagbagana. Awan ti basol dya sawak. Tapno isukat ko lata nakaslawan ang yaman na. Anya? Di mo kunaan apanawan na kun. Ngay sinan na kun. Gapulaan kadagiti imbagbaga day jay aparswa. No sa dino kit di alubong tinaggap-gapuan na Belia, day tati may parbang. Agsinatan. Sublyak ta sawak. Kat agbiro ka mo iti lalaki akabukbukudam. Kaasing agpaiso ta sawak. Pudno sa nakaskan kay ti kinapintas. Yan kit di. Nasingkwet. Nasaya at ugali na. Napintas ti pa nagpuspuso na. Anya? Kasta ti ko namitan? Arsenio, di nakpanawan. Saan mo asublian ti asawam alaad? No sina anak, saan ka na makabirok iti kaskanya, iti kinapintas? Nakaamiri sa konbelya. Puno timbaga Nicolas. Saan to ang naragsak ti relasyon ta? Gapot agbaspasol talahan. Saan na may parbang dito relasyon? Iso ang nakaikadeng akon. Subli akon ti asawak. Anya? Saan Arsenio? Pangaasim. Di nakisina. Nay nasawak. Pakawanan na ko ma. Nabayagan anak pakawan ka, Arsenio. Gaputa ay ayatan ka. Nay nasawak. Agyaman na. Talaga nasingpot ka. Itala na miris ko na pintas ka. Gaputan na saya ito ugalim. Napintas di pa nagpuspuso. Ay ayatan ka, nena. Pasawak. Ay ayatan ka unay, Arsenio. Kat pagserbian tala taging gatong palbiag ko. Saan? Siya kitang tagserbigan ka. Tapno masubadak ti kinasingpot mo kanyak na asawa. Agyaman ak unay kulas. Gapukan ka. Nagsubli ti asawa kanyak. Inaramid ko lang ti rumbang manang nena. Pudno ti kunan Nicolas. Day ta kami ti misyon na. Iso nga da kami ditoy. Misyon? Anya di kahit mo asawan? Saan mo na panunutan day ta manong Arsenio? Tinapatag, sinubyamon ti asawam, kat naragsak kayon. Wan ko las. Katagyaman ak unay kan ka. Sigatin ang lawlawag iti panunot ko. Simagupsap iti kaungkak dagiti mamagbagam. Iso na kapag panunutak. Nagbali na kami na maag. Saan mo na panunutan day ta manong Arsenio? Tinapatag,
kat nakaamiris ka. Wan kulas. Kasano ni Belia? Saan mo na panunutan day jay, manang nena? Makapanunot tumat akas kini Manong Arsenio. Kat agbalbaliw tumat. Kulas. Wan manang. Itatanag sinoblen kayo. Saan mo napaspasakitan ta asawam, Arsenio? Ayatem kan ipatag mo. Wen, mabubod. Ikarik day ta. Ala, agawid tamat nga rodon apok. Tanalpas mo ti misyon mo. Ay, unay naya. Wan nga ro dapong. Sige, manang nena, Manong Arsenio, agpakada kamin. Sige, Kulas. Agyaman kami unay. Sige, agandad kayo. Kanapong. Nalpas ti misyon mo. Hangem, saan mo mat ngay naramat ti pan nakabalin mo nga alipugpog. Bitan gagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya at ampuk itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipugpog! Insurat kan iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Alipongpong!